I pozdrav svima da došli na novi video. Danas igramo opet Srpsko carstvo, cijel svijet. Ovdje smo prošli put stali, sve smo Hrvatsku. Napravljam se da potpišem mir s njima, pa ću sad to da uradim. Mislim, uđi mi sve jer može mi se. Pa da krenem, evo, to je to, uzeli smo cijelu Hrvatsku. Trebalo bi da napadnemo Grčku, Bugarsku ili Rumuniju. Najvjerojatnije ćemo sljedeći budemo Bugarsku. Jer, ne, da, moramo i Rumuniju pademo zbog jedne teritorije. A izlijeću napadamo Bugarsku, jer mi je ona najlakša od ovih što trebamo svojim. Početat ću da asimilujem teritoriju. Ovo palac, ova dvije tamo negdje. Imamo i poendu, ulažimo. Stavit ću administraciju. Tako. Kakve odnose imamo sa državama? S Rumunijom smo loši, Bugari smo 0. Za Grčkom i Rumunijom možemo malo poboljšamo odnose. Ok, s Mađarskom smo isto loši. Dobro, sa Slovenijom smo onako. Dobro. U Njemačka nam je blizu. S njima malo poboljšamo dosta odnose. Rusija, možemo s njima poboljšamo odnose. Rumunija osvojila Ukrajinu skoro cijelu klikni diplomatiju. Ovo je loše. Ako se sjećate, mi treba se borimo protiv Rumunije. Zbog toga loša situacija. I ne zaboravite da stavite like obavezno. Jer treba da stavite like. Znači da imamo teritoriju i da napadamo Bugarsku. Da mi stigne dole vojska. Opa, mi treba da imamo teritoriju, da ne bi bila neka pobuna, pa onda... Ako ne bude pobuna, šta da radim? Moram da šaljem vojsku gore. Tako najvažnije bude pobuna. Šta si imala? Dobra, ajde, neću se imala, skupit ću pare za rat, pa ću posle da si imalam. Pa? Šta kaže? Nije sila, nema veze, samo mi treba malo pare za rat. Evo, smanjit ću malo da bi skupio pare, pa ću posle opet da podigram istraživanje. Treba da se ratuje ljudi. Stavit ću malo kolonizacije košta, da manje košta što kolonizujemo. Opet imam 50.000, to je to. Mislim da će biti dovoljno, nadam se. Da, šta je ovo? Ovdje ćemo ovdje malo u Skoplje, ovdje malo. Ovdje ćemo u Niš malo pačemo i da više nema para. I to je to. Samo još malo skupimo para da ako se nešto slučajno desi da možemo da imamo pare za vojsku. Ako se nešto slučajno desi možemo da teramo neku drugu državu da objavi rat Rumuniji, Bugarskoj. A nadam se da tako nešto neće se, možda će se desi. Ok, vratit ćemo malo ovako, za istraživanje malo podignemo. Nećemo, posle rata. Objavi rat, idemo, krećemo. Oblac. I to je to, sad možda ih uzmemo cijelu Bugarsku. Ne trebamo pa cijelu Bugarsku, ali uzet ćemo, jer što da ne. Jer možemo. Može se, što da ne bude džave. Nakon je fora da se ima cijel svijet. A bit će malo tačno da se uradi cijel svijet, jer kao što vidim ja sam baš u lošim odnosima sa svijetom. I ne bi baš tako da će bude lako. Šta se na to vidjeti? Šta nisam poboljšavao odnose sa drugim državama? Gledamo, Rusija je napala Kinu. Ili Kina Rusiju, uglavnom Rusiji to osvajaju dosta i Kina, tu je malo zašla u Rusiju. Malo više tu je. Čuda stvar je što ovdje nema Aljaske, gdje Aljaske ne postoji.
nešto se desilo s mapom. Nema veze. Sada kreće asimilacija. Ok, sada. To asimiluj. Asimiluj, ta-na-na-na-na. Ok, to smo malo izasimilovali. Mislim, sada sljedeće stvari. Pa idemo Grčku, trebamo Dukre, ne, koga napadar, šta je? Portugal. Pazite, ako Portugal, samo mogu jednu stvar da uradim. Da stavim tu vojsku, napadnem Portugal, onda tu teritoriju i stražim odmah mir. Ok bi to bila ideja. I to ću da probam da uradim, samo nemam para, brzo daj pare, samo da oslobodili su se, ne, hajde, gde su Portugalci, Rumuni, Rumuni neću, jer oni tu vjerojatno imaju neke vojske, jer su se bari sa Portugalom. Austrija osvojila dobar dio Italije, Španija krenula invaziju. Ok, Austrijanci, pobožno se malo s Rumunima, mogu s njima baš malo da on će pak to ne napadne, jer bi bilo dobro. Ja ima samo poboljšam odnose, jer ako nas oni napadnu, naravno imam dovoljno vojske, ću ištiram. Da, Poljska isto malo cepnula na Ukrajinu. Dobro, ok, idemo mi na našu priču, pustiti ti Poljsku, Ukrajinu i te gluposti. Ovako, nama treba taj tu dio, otprilike, pa čekaj, ovaj tu dio nam treba, otprilike, ali, ako bude moguće da uzem sve normalno, čekaj se što, pogledaš odnos, šta je oko loši odnos i... On neće pak napadati, ne, mislim da neće, ako smo mi posle uopšte. Turci, dobri, dajte pak to napadne nju. Vi će me progućiti ako me budete napali. Šta kaže? Ok, Turci hoće, Rumuni neće, užasno. Mislim, ok, Turci hoće pak to napadne, i oni su još jači od Rumuna, ali... Kao, dobro, što se dešava ovdje? A dobro, nije toliko strašan svijet. Kina se otprilike vratila, ali nije baš, mislim, zauzela dosta Rusija, ali dobro. Ok, možemo krenemo na Grčku? Možemo. Pošalji vojsku, ovako ćemo negdje, ovako ovdje. Ostavit ću tu malo vojnika. Svaki slučaj, ali ne verujem da ćete da me napadnu. Jer one već imaju dosta posla sa... Pa gdje se mi s Ukrajinom? Da, jesu. Ok, onda već imaju šanse da me napadnu, ali da neće. Skratit ću vam ja dok malo skupim vojsku. Ljudi, idemo. Krećemo, skupim se, što sam malo supirao video da... Mislim, dosta ne malo dok skupim vojsku. Pa sam skupio ovako. I krećemo mi na... Ako... Ne, ima 8.000 vojnika. Ne, da ne pomišljamo tome. Objavi rat, krećemo. Ovdje smo izgubili, dobro. Pa ću tu pošaljem, ovdje ću da u solo, a pa ovdje ću napravimo luku. Izgledam luku jer tamo gdje dole se bilo, ljudi. Ne, ovdje nemoj niske, ovdje ću pošaljem ovako. Dobar dio, vi ćete da udarite negdje ovdje. Ovdje ih ima dosta. Ovo je loše, ovo je jako loše, šaljem vas tu, ovako tu, vas ću tu. I uputit ću još malo vojnika da krene. Idemo. Ne. Ide, to. Čekaj malo. Ovako ću ovdje jer sam. Opac.
O, ljudi, težak rat. Ok, da sam završio. Poslije ću malo vojske da krene ka dole. Solo napravit ću ovo. Nije li nešto mnogo para, ali... Da, to je to što sam joj kažem. Še ovako ovdje ćemo 900. Ok, šalji tu. Pa ćemo ovdje tu da vas kupimo. Ok, idemo tu, šalje tu vojsku, a pa oni već napadaju. 2025. Znači, 2025 će vraćati Srpsko carstvo. Milo bi dobro je tako, ali nema se. Ja ću gledati mi u igrici. Nećeš ti tu. I ti krenete u Latinu, a ti ćeš da kreneš pa dole kod njih kreni, ono. Ok, stavit ću malo poena, ovako u tu produkciju. Ok. Šašem tu, vaš ću tu i onda da se tamo skupi da krenu ka dole. Ok. To smo ih osvojili i onda će ta palac, ti ćeš da kreneš ka dole. Ima da idu ka gore da bi stigli ka dole. Sve se tada krenu kad tamo, opa ti ćeš dodaješ, ti ćeš tek u Atinu, ništa, onda vi ostanite tu. Idemo da završimo Grčku, Opalac, to je to. I ljudi, Grčka je završena, nama treba do duše, otprilike ovako mislim, tako? Ovako nam nešto treba, ali uću što više mogu, Atinu će dozvimo normalno. I ovdje će dozvimo, ovdje. Da, mogu sad i uzmem. Opa. Sada Srbija već postaje gigantska super mega sila. Sad sam vjerojatno jači od Rumuna i jesam mi to dosta poprilično. Evo mrzim se tako da će nešto. Rusija slabi. Šta je ovo? Pobunjenici. Ok, sad trebamo malo da poboljšamo. Indija je prva. Ljudi, pogledajte me, molim vas. A ne, da. Znači, Rusija, kao prijateljske zajednice su sa Indijom, sa Srbijom, sa SAD-om. Sa United Statesom je Rusi dobra. Pa, ok, znam da je ovo igrica, ali stvarno nema smisla. Ok, tu idu ovi... Mogu bi ja da iskoristim priliku da napadnem ove Rumune dok se bore sa ovim Portugalom, ali ne znam, Portugal ima toliko vojnika, a Rumuni se nekako brani dalje. Sam je vratio protiv Portugala, da, jesu. Ja ću da simulam malo, da i više neću simulam, sad ću skupiti samo za rat. Da, Portugalci uzimaju to što mi treba. Zapravo, mogu bi da skupim malo pare za trgovinu s Rumunijom, znate? Ajde mi ovo vaša ideja. Ako mi se pokaže prilika, napadam ih odmah, ali ako mi se pokaže prilika, skupim para. Zbog toga, vidimo se kad skupim malo para. Ili ako mi se ukaže dobra prilika za rat. I ovdje skupio sam 200.000. Sad vidim kako stoji trgovina sa Rumunijima. Okrenem. Vi mi date ovo, ja da 200.000 kinte. Ajde. Da, tako nešto. Neće. Ok, da mogu... Znači, ništa, jedino ostane napad. Toga... Znači, lokalizacija košta. Krećemo sa mobilizovanjem vojske. Ovako ću tu. 3... 2,5... Slaba vojska. Sada u Zaječaru. Fino. Može u Beogradu. 9, to je mnogo. 9, za vijeni poslednji 9.000. Ovako ćemo
Treba nam dosta vojske jer ne bi rekao će da je baš lak rat. Mislim, Rumuni. Ali su uvijek jaki. Ali su uvijek jedan od najjačih prednjih vojnici, zbog toga da. Ovdje imamo već 7000. Sada imamo solidan broj vojnika. Da, jako solidan broj vojnika imamo svuda. Da, sada imamo. Samo da nam sad ću to da rešimo. Sada imamo 7000, imamo čak, baš dosta vojnika imamo. I da, zapravo skoro ćemo da ih napadnemo. Ne znači da će da ih lovimo gore, to nisam siguran. Ako bude bilo dobro, lovit ćemo ih, ako ne bude prošlo dobro, onda stajemo ovdje. Krećemo. I Bukurešt pada. Njihova vojska je sad slabija. Mislim, imamo i dosta jaku vojsku. Pušteno. Ali da, mi imamo dosta jaču. Idemo dalje. Ovo ljudi nisam očekivao uopšte. Ovdje imamo i 9000 vojnika. Pa nemamo 10.000, ali. Šta pričam? Šta pričam? Pa daj, ajde. Opa, sine, opa. Ćemo vidjeti poti sve mir. Ne, nećemo. Mislim, možemo da im uzmemo samo ovo. Možda da uzmemo i Bukurešt, ali nećemo ljudi mira, idemo mi dalje da. Idemo mi bre da rokamo. Šta nam fali? Lagano nek mi rešavamo ovdje. Evo koliko nam je 3000 neki. Ok, to će biti malo problem zbog poena. Jer će da se tu baš nabahatišu što se tiče poena, da nam baš dosta dozvolimo poena. Ali mi idemo dalje prodor, pa. Šta bog da. Ajmo, prodor. Opa, ok. Oni idu ovdje tactiku nam šalju malo vojnika i mi tu padamo i onda gubimo milijardu poena i onda možemo da ih dosta manje uzmemo i nije to lepo da radi i to definitivno radi. Nisam vidio koliko imaju vojnika. Imaju dosta. Ok, mi ćemo da nastavimo gore invaziju, a dole će da rešimo situaciju, nadam se. Što više s ovima, to je bolje. Šta ovo? Šri Lanka poboljšava odnose. Ok. 100-600, ovdje ćemo malčići ovako, ovdje šalji, dobar dio. Tu malo. Ok, ovo je problem. Tu sve šalje. Pa neki ide život. Ako je bilo potrebno, stavit ćemo, nemam para za kretanje, tu će da dodamo malo vojske. Ok, Bukurešt, vraća se i glavni grad, znači, moral im se vraća. Mi polako pada, mislim, osvojit ćemo mi sigurno, imamo dosta jaču vojsku, to se vidi na prvi pogled. Dobro, za svaki slučaj, mislim, znam da neće da se tako nešto desi, ali zašto bi rizikovali? Ne znam. Ovako. I sad će vjerojatno to se desi ono što sam mislio. Znači, onda ću ovako ovdje, ovako kako mogu. I ovdje ću 8 vojnika, super, to je sasvim dovoljno zapravo, nema šanse da nam prođu tu. Da, ok. Ne znam zašto sam gore stao prodor, jer uopšte sam zaboravio da imam gornji front. To su mogli da sve da me osvoje ovi Portugalci, da. Ali oni su samo jednu teritoriju osvojili i stali su sa invazijom. A ja idem do kraja. I osvojim što više, jer relativno, što da ne, nije mi, pojente mi što da budem veći, jer zašto ne bi, carstvo, Srbija, veća. Ok, idemo tu, polako, ovo je sama igrica, a to je to što sam da kažem. Idemo ljudi da osvojimo, ok, Rumunija je 100% gotova. Današnja Rumunija, mislim ne današnja, nego Rumunija koji je. Razumete šta kažem. Znači ovo je nam jedina pokrajina koja nam treba. I ovo je Srpsko carstvo. Koje sam ja vratio sada. Tu ću da im zablokiram dio. Jer, zašto da ne. Ovo ću Bukurešt.
Jeste Bukuršt? Jeste Bukuršt, jeste. Jeste, onda ću da im zablokiramo ovako sve ovdje. Da nemaju more, jer zašto to dozvoljavamo? Mogu onda da imaju neke strategije preko mora i te gluposti. Znam da ne mogu da im uzmem ni blizu sve, ali bar ovaj dio, ne, ništa toga. Možda oslobodimo ovo ovdje i da uzmemo ovako. To i koliko nam poje na 2. Možda da slodimo ovdje, 6 pojena i uzmemo ovdje. Pa da, malo je glup oblik, ali... Bože moj! On je lepo tučna. Sljedećem, ekonomiju. Imamo malo statistike. Opalac, ne to, mislim i tu glavno statistike, ali ovdje smo mislili ovako. Povijena, Indija je prva, 143 populacija, mi smo jako dosta iza sliče populacije. Ekonomije smo najbolji, znači ekonomije, prestiž, da, to je slabo isto. Dobro, SAD-u smo jako blizu da prestignemo, ali Indija nam je već druga priča. Sada ide asimilacija. To će da je malo dosadni dio, ali... Znači imamo toliko malo para, ne znam ja. Če da ima nešto. Treba malo da sklonimo vojsku ovako da bi... Da mogu da funkcioniše ljudi, da mogu da malo ulažem u istraživanje. Mora da se ulaže. Mora da se odlaže ljudi, znači to je bitno. Gdje evo raspusti vojsku, mogu raspustiti. To sam ja, tamo mi malo slegle pare, gdje imam dosta vojnika još. Ono, kad mislim dosta, mislim preko 3000. To. Dosta raspustiti vojnika, još malo da mi dođe do 10.000. Po potezu. Pusti vojsku, da, to je to. Sad ću malo podignem istraživanje jer hoću da ih brzo prestignem. Sad neću, pa dobro, sad neću da stignem ono skoro, ali... Investicije, malo rava da stigne populacija, pa dobro, okej, to je to. Idemo sad na asimilaciju. Opet je dosta dio, to ću malo da skratim, pa se vidimo na sljedećem dijelu posle similovanja. Opa, ljudi, rekao sam da se javim posle similovanja, ali... Zlatno doba, naša država je u zlatnom dobu nauka. Okej, poslije ću simulam, ovo sam hoću čas da uradim pa da završim video. Ovo ću čas samo da završim Sloveniju. I završavam ovaj video pa ćemo u sljedećem da rokamo dalje. Opa, rokaj tu, vojsku. Možemo zlatnu dobu, super, ne? Šta, neću to da radim. Okej, stavit ćemo tu samo da stignem brzo to vojska. Neću s njima, trebam im pare malo za rat. Opala, stigla vojska. Here we go. Održavanje vojske, da malo imam više prihoda. Da mogu više vojska zastavim, da ne moram da ih raspuštam, da ne držim pare. Opa. U Zagreb, malo, to je to, idemo. Spremni smo! Slovenija objavila rat. Okej. Ovdje smo, i ovdje je jedini put da smo izgubili. Palac i Slovenija LGG. Opa, šta će ti Slovenija, to imam 10. Mislim, kažem Sloveniji, pa država im problem. Ok ljudi, mislim da smo dovoljno radili za ovu epizodu. Zabravili smo nešto da radimo, a to je... Formirano je Srpsko carstvo. Da. Vraćamo se Srpsko carstvo ljudi. Od skoro Mandija Gradića. I da ljudi, mislim da je to za ovaj video. I do sljedeća. Pozdrav.